na Ghana de aswodinti yeyese yeko bosha asase so a na etwe ni lot yere adwapade kakra bi a wagya honti no ne akoda ne nchinsie. Welcome to the political rant with me, The Voice, right here on Ghana Nsem TV. Please like, comment, subscribe, share, turn on the notification so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. I want to say MPP de Ghana hanu yinya yeso party ni aban na emumu no Ghana fo no na yakoye Israel fo a ifiri Misrim a konkunte bi eja ni Misrim ni mankemfufu bi a ni ye kama yedinti no ye wo ma yedinti no ye kwa ne ase akohwe achi yes yinya Misrim ye besi akọ na Israel fo no omuti yeye ema omde somye sombeko Misrim akodi mankemfufu ni konkunte no a na Nyankopon ze kama munkumani na mbetwapo no na Ghana de aswodinti yeyese yeko bosha asase ne so a na etwe ni lot yere adwapade kakra bi a wagya honti no ne akoda ne nchinsie entie ne wobehwe no Ghana yase akoda ne nchinsie ise yakohwe achi amiase akọ Misrim na de Ghana fo nhye ne nso no se NDC omuni adepapa bi ade ma man Ghana na emum no eye nibre ni otan eye nibre udie momi enhwe nkokora manante ne amua president appoint omu ina se Ghana pa o man kronkron Kofi Annan o man former UN General Secretary Kofi Annan ne man pa na wohwe o man pani Kufuor man wohwe Dr. Buzi Anom na wohwe Nana Addo Dankwa Akufo-Addo pa man pa o machichiro man ne mutu hwa se yi perfume rice pa ne baabia kudu so bonsen kokora blanti bi si wa so be health minister na wo hwe ne bobre ne adibi ne odidani ho prefect no di she adwuma se na so be health minister mitu odi misina kwa we wokotogo kura ha ntino togo yi health minister ko betimi ahia kwa yi enye igolo boys na ombe mama go shi o makojo bag na omuni o makodi nkomu yo ma wo mati kwase ya betena Ghana eno kranti mi se bro mi se mi hwe de ekoso vetin na se kura o mi hwe o enya wo na gya o ma mi inyo na bo afenyo markings ensem ni bia ka mi hwe ko ya mi tan so ati ase eno akwa ya moboli dia ni tiri ho tro kan se de amene na fe ni okugya toze wanwani obeye ti se ase oye saint me kura de na mi msenke is queen mu ni ade King Charles be manu saint okugya tabroko se wonu kura de kankan mole kura wonka wu anye nuom abrantie wie suku a yenim so wie legon o mampani a wanya nba bi komano chese okay me das pass wakan yi amame ni ekotam position di ma abrantie na abrantie ni na odwe ni busumi bi konkonta abrantie kodi na wie mutuo bi okodi na wie asu asika chenjire nchegu ka mu ma obonsuo emrantie efa bi yeye tam yebusase na adwuma ben na waye brantie na Addo ba ya wo bu man no man ye dum pempenso a enke wiase nyina ebetam Ghana esi akongon na ye man kwan no wode ntro da bia brantie di ntro besi na Addo na ban so na Ghana forces ene ye de yezu ye intro di because voice na maami bi Francis Kasimi ni atem sometimes no atem di de ba de ebedi mum just MPP nyesu no nanso no edu ba bia na chese yesu atem di no na omdo mtimi di atem sabi o ye di friends politank si abobo ye mmemrante ehye wali mtimbut ne de omna mu ikwaye mu ni ade a eno ye adwuma 24 hour economy na se mtimi ye we bedie betimi ya sama yi sabi o omampani ani hu awu nyina ja esan ba biem dia na de ne yesu yetimi ni atem na PPN sama se pa de nyesa friends and ye ko ne police nie na we nie because and this is some kam de babam ne ntebe nsem ntebe spare mu ntebe ahodin bi enim bibi papa bi enim na so Ghana fo anya awrehye mu se nkokwa nketenkete ni hookups ne sa na emen night club ni adi ice cream de be ma university fo nyina timi be di medwi ho na mebusa se ana se mada na se mawu na me makopa bi atena na me ase medwi Ghana ho bi o menti ase say Dr. Mahmoud Bawumia ma okay nyina ne Nana Addo adwuma wabo na we nyina chi na Ghana fo se enkokwa nketenkete atomasun edi enko but me de ma kan say me kan me de manuasi no minia de me kan say
former president awase abeyo mampani me de manto aba ma no ti do be enfa me ho na emum Ghana ni ba bi obebie na no wo mamu se Ghana ye de obe de demonstration ade no on pa police for na amotu trafo me ma no mo beti ayi no mo mpe koboko omumpe koboko wo obe su omamu aye de obe de na mahame no ye fo koboko no nguso ye de bo wachi anu achi bia na de mukwasrem ni aka ya bo atiko se kotena fie obia mesu omamu de bia na omamu aye no omamu aye de obe ni bia na ye pe enti abusua se de emeneko no de emeka ne se enye den a Dr. Mahmoud Bawumia se oba kwadwae no cha na enye se bia nani na ekuma na wada no osiesi no Dr. Mahmoud Bawumia Nyankopon prepare no na amamu boni amahama ebebui a wahase a wobu ya da bia committee na committee no hunsuti amonom no enye tiketwa eti eka obebo oman no Nyankopon prepare Dr. Mahmoud Bawumia no abeyi afiri obunsam gem no de asi bosha asase ne so medasi gwakwa abeku abeku watchna mefro ne yedi nkomo so the voice ya